Kardom Karbi Engleng News Channel ke lang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Engleng News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Keram tang Bidyasing Engleng alam ki aputhak pini puthot Karbi Hemtunpi a hemalong kachingwai pontu. Pini prayer chiklo ni phai pho arni lang pher ji lang so Karbi Hemtunpi along puthot keram tang arni MLA Bidyasing Engleng alam ki aputhak pini puthot phongni an chingwai pontu. Lapen Karbi arona tengpen bisar ponji pu along phongni an johang pondetta pinita nang chetong dun dedet ajok song do an pen sodak pen pin rempo. Lapen pini kachetong lake LRNA, KSA, USUKA, KSYC, ITPKA, KYDA, KADWA, Lapen, LKSHA, Lapen, Serdihun Asong Atumpen, Chetong Dunsi, Piniputhot, Chinki, Chethanpo. Lapen, KNCA Atumsita, Chetong Dunji Pusi, Birta, Nang Pachinidun. Lapen Puthot, Non Kivangji, Arni Si, Arni, Hot pon poputa Longri krehini sar amai phu atumpen nang pachini dun. Lapen lam ki kedowek abang phia phanta Karbi aron Bisarji dar along nang chetong dunji Aphan non kewangji ni phainer kep prayer chiklo district commissioner memalong song chelang petpen isi tokjer pen memorandum malo sita pi pajer dam poputa phirang ke thengno nang pachini dun. News Text Report Karbi Engleng News Channel. Bidyasing Engleng napen pinut arloso akahino akam kacuklem aputha. Mitalen teron piben kacuklem aputha. So alam puthak nilitum alang tum Aphan kang saji Aphan sini litum hanglo sita alang litum wang vedet. Ke wang vedet alam thea bangke lason si arju kanglong lo arlo so bang jail sidopu lasi arlo so jail dokoglo denili emile nuvet ke wang ta nangli tum na inside hegma putanili tum phan na arju amanili tum ke aron pen punang koklo nangli tum bahini si me hino akam kachuklem rat nang theglong hu report nangli tum bahini ke dunang po asi alang lia bang puthulo arlo so bang jail sidopu apot Jel pen abang nangli tum komentuar ni make banji khalasoar ni abang nili phanta birta nang pinon nilita nang chitong nun po apen ke nili tum pulo jongsi nangli jongsi inut MLA nangli CM taman lo MLA taman lo EM taman lo jongsi nangli inut arleng ke the jongsi mu arlo so pen ke wang det pen nangli wang we det punte mu nangli si kichok chi thepik po anta nili tum paklang pot asi nona bangke nilitum alang tum arlo so phan jail chap thot si alang tum wang vedet lo pulo rat ta chini lo asi non arlo so phan konasi ge doma konasi ge dama la so alam bangke nilitum pini ga chetong ham phang do nilitum ham phang hoi pen chuparai pen si nilitum nasi arlo so ge doma la so bangke nilitum humri po tapen nilitum ga chetong arat asong ke lapolo LRNA asong tapen ke asuka asong tapen ke KSA lo charli asong tapen KSYC tapen ke ITPKA tapen ke KYDA tapen ke kadwa KADWA lapen ke Longri kreni sar habiamai lapen ke Serdihun asong lapen ke dak hima Longri amai lapan asong nilitum song kre sido nilitum pininga chetong nasila song kre si asong atum nilitum labang sor roso konam loma gedu nilitum humri dampo asi arlo so phan kewan long lo putang lote dak pachi thang long penang pachini iglo nangli MLA Aphan nilitum pupe kechok che Bidyasing Engleng bangke nang chitong dun vek nang popusi nilitum pini bangso mai pen nang tuning riglo la pen nang pachini iglo kardo
มันตัวโพสต์นั่งตรงหลังโซ่ก็จึงที่จะทำอะไรไปดูก่อนทุกที la so amai bang ke arni abang ke hot thek the de lo hala ar lo so phan bang ke wan long da pranji aphan ke ni litum la song kep ni litum bor ipo la ke wan long ar ni lo batang lo te prap ong me ong lo ni tum bang ni tum song tum bang ke hala so ar ni bang si adina tarik bang ke hot pon rong po Kardom pini Karbi Engleng paja thang hampang tumpan nang tumpan nitum na jo pha teng pen por teng bana ya tong do pot kado we paja thang hampang numan sami nilin pen Kardom no paji reglo nili Longri Asar no bare Longri Asar nili West Karbi Engleng ban siwang ahoglo nili tum ladak damtang non pen phoini lo lapen isi blang pudam nang pulutang te Bidyasing leng phan ka pachini alam thepang ke pudam na pura phongthom pule nitum hisab de ta chok athe polo phongthom hisab de ta chok polam thepang ke kosor deng det pen alang li phan ka chopha alu ke thondam ala teng deng silo lapen ko ka chopha alu thondam det pen tarik ke hoda teng pen damtang ke hoda teng pen tabang we de lo lapen non pen ko pinista me akul tu tarik pho hal dak judam tang lo stamin tu paje thang pon lo je ka paje thang mon stambe pang dak pon lo tarik pho ni ke insai pon tu populo stame la solong stame non ba ko ju tulong lo ha so ba ka lo suta dulang stame mla ba so det pe ni si bang we de lo si non ba ka ko putuli lo ar lo so phan jail thap thot la lo la si la so pu thak ba ke nilihin pen so dak ka pachini bang la lo ba du ham phanga song le la lo so phan case pi pusita labang so ajo tai basi pachini lo je jong ham phanga song le case pi same ar lo so phan nang pa klang non la penili tum insai vek nang ar nili tum le kang sai ni gali kaduk ka Karbi Engleng ham phang do ansita ele tum cherap chitu pen athe Karbi society lo e make charno dak so angjir pen chenglok e so su pen ke chenglok e melin pen ke chenglok ini lok pen ke chenglok kaduk ka pen sami society lo e make charno dak aposi ele tum kang sai bang pe problem na la sila dak ke komane MLA pusta MLA dopi dak pachini dak ni si dak bang ke pinikang sai bang ke Bidyasing leng phan di pole Bidyasing leng phan kang sai pulu tang te social media long klang plut alam do ko posi itu min sai no ko pole sila dak bang ke rat cari asong atum nangli tum phan same society pen tum same chuniri lo la bangso MLA phan kang sai lo ma ke nangli tum hin penta chuningri ra MLA phan nangli tum la song tum phan same chuniri la lo MLA phan ta bin khat pin lai ra la bangso lamba pajuda prai phan nangli chetong dun thapura nal tum ta pe dogot pusinili in pen chuniri pon lo la penle tum hampanga song do anstame eli tum anu tin ban stame la arlo su phan ta ulai lo nang la pen MLA phan ulai lo nang la pen kang sai bang sai vek lo nang la bangso rata jutai lo pachatan der phit bang ke social media ko anma kang jaralaman stame la dak pen pini pen ke sailong lo aposi bon nang pul tu bin khat thulong yi apon no sailong le rek pulutang te ituma Karbi society long ke dambom po piglo therak me do thaiwe thak thaiwe an lo lasi nilhin pen so dak chuniri MLA phanta arlo so pinijal dukok pusinang li lampe klang lo posilata nilitum nang kroilo stane nang kroi kre nangli chongsi la so niltum phan batai harassment nang pibom kang sailong wangwe pulutang te mu arnisia por horbo na punang kok pulutang te nilitum ha adai ave lage nangli mena ke chok che bang adai che anangi lage nilitum non pesami nang than meglo la sinangli hala so projai long dam de je phan horbo nam ki pu projai lo pu te to society long Karbi long ke kaching sai long ke ju siang deng lo nitum ke adai ta nang areng ta nang nang theng the nang chok ta nang chok che horbo nam nang ke pu ban sim nang khai lo jut ko pulutang te la an ke tum arleng ki kom Karbi le ke ong doi kalia posi la an ke nang ne aposi nang la kaching sai long wangra un an pen samjin pe tum ching sai lo nang pen nang li wang bom hojong si nang li la bangsu ke chok che alam nang cukup birji rat long ke bang long si nang phana pat siksak pulutang te ko mata song si nang pat siksak ma la bang ken tu hala so song phan so dak pen se pen der pisi nang li pen ke chok che bang pen ching wai la ke pini la bang sa che than pon dak lo dam tang samin ne li paklang pon social media lo Bidyasing leng ke wang long ko mata phang song si ke bang bohur pat siksak ma hala bang ken li so dak pen nang li tum han chuni ri pon lo non pen sta la pera koi selam do tulang la horbo nam ki pu anu tinang pudun jam dam tang neli theglong lo Bidyasing leng amen pen horbo nam ki pu di phualong chebor prong la epsrc somar tum penge chenglok la kursing tim mudong ya ponole pineta kursing tim theglong la silason ke claim bang ke chok che nangli tum ta nangi pulote la so kang sailong le nang cherap dunon la dai tum ching sai ra pel na nang la kursing tim mung phanta pini la bang so am phang pen ta mong pachini lo nangli hala di phualong horbo nam ki pu
Bidyasing leng amian pen horbon nang kipu suado ko pot suaga pe dai pula so lab ko nara ingul ban si nang li raso horbon nang kipu ma kala bang nilitum so dak penang kroi tek thela penang pendel wala bangke ate nang li insai nang itum la dakang sai jo tai long le wang non nang kursi ti mung ta wang non la dai itum karbi ching sai lo a hok pet ching sai lo nang insam jin ching sai lo nang che bhong nang ne che chok nang ne che theng nang ne itum la insam jin pen ka ching sai hala dak le wang non aposi nang li tum anda chuning rilo so dak pen mu hala so aporani ke hor hut Bidyasing leng tum phan baheni phan kang sai poran ke hor hut ba ke nang li tum ta dak le wang ra na chirap dun la sinili ka do phan same chuning rilo na pen la dak ni hang yang ke do gambura rong saramai pen ke chenglok sorgari borambra antum same nang li tum handa chuning rilo ala bangso kang sai hut bang ke an pen na chirap chetu pe tu insam jin pen kang sai long rap pe ji phan si ka do handa chuning risi nilam thet pan me inton ko ka do Engleng KSA Phuluni Arwa Tumpen Kep Angde Loka Charlie Aphan Ake Joypen Loke Thanchi Aphan Varsai Kipipo Kacharli Hello Muniratun Pier Theater Ame Kachachar Iasong Kacharli Jongsi Awete Pier Thekang Tingasong Mande Sonsi Priya Chiklo Nipai Ho Arni Phuluni constituency Angkang Aphan isi Birta Kimi Kiwanpi Lake Engleng KSA Phuluni Arwa Tumpen Ake Joypen Lokethan Mate free coaching Kangpupo Penang Anatumke Kecharli Aning Hang Pikpikatundo Bonta Mina Tangka Awar Sai Kawe Penajo Kacharli Dunji Mate Christian KMG Ajako Avedya Pipi La Soajo Phuluni KSA Arwa Tumpen Matha Ponsi Phuluni Ahawar Arwara Tunta Ketek Kere Anat Ansose Paching Turpon Nangpu Matha Ponsi Akichoypen Lokethan Lasi Phuluni Ahawar Kep Angdeng Kacharli Atum An Sonthom a subject Math Science Lapen English Grammar Sonthom a subject Akejoypen Phuluni Higher Secondary School along Nipai Trokpen Chengponsi Chiklojon Thom Anaphan Than Ponpo Lasi Laso Kimisen Awar Sai to Endunchi Aphanta Anutin Abangphu Aphanta Pachini Ponlo Akejoypen Lokethan Jipu Amai Kangpualong Aluhi Amman Pen Kachetongdun Education EM Richard Tokbi EM Madhuram Lekte Lapen Central Committee KSA Maipu Budhoterang Kongchunbang Bardamba Skilling Phuluni MSC Kambura Killing Lapen Penang An Loka Charlie Arisonim Soatum Chetongdun Si Mai Mesen Pen Pachun Ponlo Phuluni Pen Bidyasing Terang Report Karbi Long News Channel Nilitum Harmon Club Patu Klamalong KSA pen organize pun si free coaching 3 months per month. Laso a coaching ke than along nang itong pet po pusi ni thelo pen Phuluni Arab doan metric candidate peneng 25-26 per month metric candidate so doan tame nang charap mai tun po wang lapo pusi ning che thelo lapen nilitum Phuluni KSA pen organize pon lake subject thom subject si bangke lage science hini bangke math lapen ke thom bangke English grammar lake thom bansi nitum free coaching bipon po lake free coaching ki PG kala ni tum dak Harmon Club hemalong si pik po coaching ki bipon ji ke lake nilitum dak Phuluni higher secondary high school along si nitum free coaching bipon po Apor bangke arning yang sam baji ke thompen a baji pon laso poran si free coaching padopot pon po to pinidak Phuluni vai kang long nelitum karbilo charle song Phuluni head branchman patir pipon cheklojon thoma farman class 10 tumhan free coaching so jai meglong especially subject thom math science lapen grammar English grammar lake thom subject farman nelitum dak Phuluni head branchman si mane patir pipon lo asi pini penangan student kache tongdo lapen kopai gi mepen Karbi Anglong Thomas Council pen education EM fishery EM sitamena kache tongdo asi la solong nelitum student atum pen ECI ning che theklong la hanlo pini na kache tong aphai ke do ana student tum sitame
alang litum akai aparman che mathasi pini free coaching aparman che tongdun ana tum sirmela so free coaching along class can dun AG pansi chunun lo athai litum akai dum ke charli dun naing kapaprang dun naing papi along sidola non e prang evang ji along chubidam tang best Karbi along science stream ben all asam long top ke van asonsi pininga sengkan ngalitum kabor ilong ben mo 2026 result long poloni pen dame besena result ang thek long ponji kusinilitum akhapon lo che la so pini free coaching kang pupon ali doi kusinilitum mathapon pon কাৰ্বি ছাত্ৰ সংগঠন ফুলনি হেড ব্ৰাঞ্চ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হোৱা 3 মাহৰ যিটো ফ্ৰী কোচিং যিটো ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে হাতত লৈছে গতিকে আজি আমি এই উদ্বোধনী সভাৰ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু সভাতে আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল মাননীয় EM এডুকেশ্যন বিভাগৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াৰ লগতে মই তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই উপস্থিত হৈ যথেষ্ট মোৰো খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ এই যিটো ক্লাছ 10 পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ক্লাছ 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই সময়ত যদি তেওঁলোকৰ ভাল শিক্ষা যদি দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যেটো আগন্তুৰ যিকোনো পৰীক্ষাই হওক তেওঁলোকে ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে হেতু চিন্তা কৰি ছাত্ৰ সংগঠনসকলে হেতু চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত সবে কষ্ট কৰে কিন্তু কেনে পাছ কৰিব লাগে সেইখিনি আইডিয়া কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাথাকে গতিকে আজি বহুত ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে এৱাৰনেছ হিচাপে তেওঁলোকে মতামত দিছে যে এজন ছাত্ৰ কেনে ধৰণে পঢ়িব লাগে বা এজন ছাত্ৰীয়ে কেনে ধৰণে পঢ়ি মেট্ৰিক ভাল পাছ কৰি আহিব সেইখিনি গোটেই তেওঁলোকৰ মনৰ কথা তেওঁলোকক মানে এটা জ্ঞান দি গৈছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসকলে তেনে ধৰণৰ যেটো পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 3 মাহ যেটো ফ্ৰী কোচিং ৰাখিব বিচাৰিছে গতিকে 3 মাহ যেটো ফ্ৰী কোচিং সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহযোগ দিব লাগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি আছে বেলেগ কথা নাই ছাত্ৰ সংগঠনসকলৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিজস্ব কষ্ট কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনসকলে কেছে বুলি তেওঁলোকে এক্টিভিটিজ এটা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভাল শিক্ষা দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজে চেষ্টা কৰিছে গতিকে তাৰ ভিতৰত যদি সহায় কৰিব লাগে আমি আছোঁ আফালে এডুকেশ্যন মাননীয় EM আছে ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়া তেখেতে অলপ আগতে স্পষ্ট কৈছে যে কিবা অসুবিধা থাকিলে তেখেতে সহায় কৰিবলৈ কাৰণে সদায় সাজু আছে বুলি কৈছে ময়ো আছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি অসুবিধা এই অসুবিধাবিলাক যাতে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত মই তেওঁলোকৰ লগত মই আছোঁ ফুলনি কেছে atumpen kapatir pipon inglong pho kese atumpen fuluni head branch atum the free coaching especially for HSLC student atum Aphan so program inauguration along nilifan chief guest ai sab nang hang pon lo la pen itum kaching hon EM muduram lecture sami guest of honor hisab nang dudun lo la pen dak ongdung student atum pen thek pon long tum che than chim pon long lo la pen puthot lason our side kese atum ke claim pon asona ke organize pon ponili kese central committee especially itum kaching hon budho terang kese president lapen general secretary Barnabas Killing alatum initiative campaign ajoksi fuloni head branch atum lasona program organize longlo aposi alang litum Aphan lason ken pon ke claim pon akiru pilo lapen education awareness a program long kese itum ha 2022 aningkan pen klempon bombang bonbom hala sud kese a president ex president onong e thangsing timung tumpen itum chelang rapet pen klempon rapet non ladak budho terang amata dolo non same elang tum lahaya kam ke klem along awareness quality education ke wan ji Aphan kamatha ke klem ke long
nilikat ame hirzume dolo la pen student a problem kaprek dul sami nilikat ame alang tunglong nili arjab dun thipji la pen gewangzier ni same ke klem pon thek pamit thek dia fansi nili akiru pilo la pen Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council CM Aphan akiru pinai alang likat ame Karbi Anglong long loke charli anat ke paprang pon thekji ke klem pon thekji Aphan kat ame alang li ninga klong pen ni fan same jakong mate free hand ng PC ke claim ke dam ka dok abe oversize same itu paprang pon thek pon bom long lo asi lahalo pini la so program long nang che tong dun mun prior permission of an process lo non ke finance long si lo already chief minister pang approval claim lo within la so ayarang mong itum kapjin pen advertisement pilong po on process lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me